Makan pisang bola-bola paling sadap di baranda. Apalai deng tunangan kalau makan sama-sama. Makan dicubit-cubit, habis pisang masih panas. Kalau seng kubik-cubit, baku nganga seng bisa lama. Duduk sore-sore, duduk di baranda, lihat nona konde jual pisang bola-bola. Ingat dolo-dolo waktu katong masih sekolah, kalau baku dapat rasa-rasa seng mau pulang. Makan pisang bola-bola paling sadap di baranda. Apalai deng tunangan kalau makan sama-sama. Makan dicubit-cubit, habis pisang masih panas. Kalau seng kubik-kubik, baku nganga seng bisa lama. Makan pisang bola-bola paling sadap di baranda. Apalai deng tunangan kalau makan sama-sama. Makan dicubit-cubit, habis pisang masih panas. Kalau seng kubik-kubit, baku nganga seng bisa lama. Baku nganga seng bisa